أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi taifa la Komori, kwezi wa Komori mjundao undani nano wajundao bonze durengaze nto sasa. Salamu zangu nimbeshe ni nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komori sijabanu nuzise suala ni hunde wanruwa njibu okaya sijujuzisa ibanu imadhalimu wahensinu ruwabira banu juzi ruwabira banu jana rawanu walo lelo ibanu tikanzani alaka Mwenyezi Mungu wakati nalikenzi rido juzi sambabu ibanu wakati mkofanya misafara ya huenda bonze madunga omlingo waheya mvio ibanu ekamsamu maswili ikom mko waswili ibanu nyure mwasindano za kijifumo ibanu nyure mwasindano za kilaba haubanu nyure mwasindano za hindri kaya mru ajojuzisa mwamba nyiwa Komori ngamro hao mwenda mwefanya misafara bonze ngamona waze ntsiza ulimengu enamne kaundo za avanseo enamne kaundo zieshio ngebanu kamtsina wakatenge udzima mwatsoparo shekeza mbandongo ya kibinadamu hau ya ubinadamu mwaibali ya ujabanu ngampashiao banu mwenda msiyaru mwaza ntsiza wanru ngamwonao magari kau katsiva ngamwonao lote likau kazitsiva ngamwonao pare kau kazitsiva izo pia kamtsina wakatenge udzima mwatsoparone sokana asha zendongo ikao doriziwa nao bonze sideheli ya lazimu ye Komori ikae shanyu pashiaba mwende haruma zantsiza ulimengu mwende mwono zansi namne kawa zansi namna zienshio ngeba nunyika mjaparo shekeza njema mwazibali ya ujaru mwensi hanyu shanyitwa shekeza widzi sidena nayo samahani ezinsikitishao ngamina suala lintabishao wanuri kwamba mashantweri wanuwahezao wewona wafanya mwezi watoa majimbo kumeno mweja ya kalite ya tafauti ebanu nyinyi nganyi banu mahamfukare ya kamili nganyine majimbo maili yatsona mbosheleyo jimbo la mwando la hanyu de pari jimbo la bili la hanyu de l'hôpital el maruf eza sazo humrisani bomsubutumu abanu haruma mahamfukare msubutimu amba makali mahamanda hanu yuala maukana kamtsina owengwe wa hanyu hozitswani
ngeba mkomori hajo juzi saukaya hauya joka ujitowe yankilie hadi ya ukangu shukuri yo krimineli lamba wazala sumani ya ukangu haungundo l'hôpital el marufu vanu mkomori na mrensi na rensi wa ujinga na rensi wa ujinga ala kuli hali mtikubalukana azala sumani waingutsa wa unono waho wa komori bari ngu waho l'hôpital el marufu isono kwa sandrabu ngelo l'hôpital ya bamba ula mtsanga ya kabana ya kanasa materieli ngeza barindi ne l'hôpital el marufu ai l'hôpital ya bamba ula mtsanga ya twendelea vano muhimu wa l'hôpitali kabana mruko uko ani kabana mrumade uko hea darini habono haina mrulo mwade uwe uvona hamatwabibu na zana shakabana mwade uko bona ukana yari hea darini na mkera baba no l'hôpitali ila besha itsokewa wa l'hôpitali nkuu ya bonsi shendro ngonga nzori kena matwabibu rikena nezana lelo mwade yatsire mwanu mwade hendo l'hôpitali hende hamba hafu baka bajaka oksijeni be doktori hakana kliniki ya hahe kajondo wakati ya ureje ya rumwe l'hôpital el marufu ya wendro ngoti dokana wanduwa heza nyipandu ngebanu emru ya jabanu ya tuti ya parendo hauka azaliwai kachata pare embabiona rekubaliana ndoka na baraka mzee Johari ngwajo humrehemu wade ya tapare hauka wade ya bala bildizeri ya tsengwa harumanzia ya kaito vatilwa pare banenge azali hakati ya pare ya uheya shongo dunda hawati ya pare ya uruhabano atamwali awari jwele wakana zalata pare shaze parazala tsingo zitia hizo da zina pare amedabdala tso zitia liswali ya zitia Johari ya zitia takia zitia sambina ikililu wa zitia mwenye baraka zitia selame mshozi yabole lo msijemka na jimbo zima la ukanari ngabatilo pare hauba wa l'hôpital el marufu na mkera dhiba wo toto aku ana mkera dhiba wo toto lelo kamna ujabanu mjemdo mrisababishi mbaibo wa komori mrendo wa komori malaba na banu izori zambao ba komori na mkeradhi zankiliza hanyu zirejeuwe zeloni asibabu hindi enga mwanao emajinru yanu izo wakofanya vano wanu anihamaa warirende hamama esklavu warirende hani hama wandu mamaskini siki haukana mwone bakomori wandu wanu lelo wakane nsi hatu yinu mahamfukari ya kamili rika haru matabu ya mwenje rika haru matabu ya nzia hokari lelo ngwaro hao haru mwezi inu ngwajole lo ambe ukanari ngwatia upari abo maudu ngamjogona haruma emezimili nurendora kurubie voti mabavu ya hatu nga Johanisoni kwa mwenje ilihe na mkomori bahe yankilia herohe hadi waza ukana ngasina mahamfukare ya kamili karijawa na mwenje harumwe miji ya hatu hokalelo mezimili ya kamili ngarijori ni kwa mwenje rirudira mbe mwanadamu ndoi enye hemaranya wakomore karika radhi zankiliza hatu za rejoze loni ritijeri kubali rirohorwa ni makrimineli na madiktatweri banga rijofa bangu lelo mkomori
alhakika Mwenyezi Mungu mahamfukare kamili yana Adamu warengansi hokarile lumezi miili wajo wafanyana tartibu ya ubeha mwenje homijini wafanyana tartibu ya utia pare badi hizo mjoka mzitieka kweli nyi wanadamu mwanza wensi awone lo mkomori kweli ngujoka udabia ya bela kriminali linu hindu baro mwenjengo jao mjini hatu halafu maudu mrudimu mchague mahana maha samahani mwanamsho wangu Maria Mahamada. Samahani mwanamsho wangu Maria Mahamada banga miaruman director wa mkara baraka. Bas alafu mkomorile lo alhaka Mwenyezi Mungu katushinda yaelewa ya ukanainti heli mwanadamu ya lazimu yaishi. Hokale lo alhaka Mwenyezi Mungu kweli ezinu ndio wandu wa kitovu adabu, wandu wa jabari, wandu wa fudhuli. Hoka kweli alaka Mwenyezi Mungu mkomori hubakishe namna ino ya ukakweli maudu ndo wafanywa nsundraru uni kwa mwenjeho mjini uje kweli usubutu he uambe ukana ezinu ndio njema woziro huo kwezi watukufu wakomori gari mwambioni ya ukanari kubaliane miji yatu ensi yatu kanojo urengwani mafujani ensi yatu kanojo urengwani mafavalu wakebanu wadori dharau norirenda hindu shitso hindu sidena mnayoba komori inde mana nimwambia nukana henye kariwana nema fujari wanura wananezi mbinu ba ekakarja wananezi mbinu raitowa haraka banu ngari jo jisto siwa komori horono lelo warirawe mara mayaho marafuni kwa jwamba maudu tseneka warudi warengensi nungwa ende sawa ngari joho na nai kwezi watukufu wakomori inu wajibu hodio simaranya wakomori rijari wanesewa msiba no usikitifu no ulanifu ya ukana owandu tsinda wanu hauka wansido wanadamu waurinikaleso lelo inu hauka wanadamu wakansibanu jumotso juruhu le toifa la komori ngeba ya mokweli bwa komori gari himao riremekotsi rifungesha na mboda haruma makrimineli hamanda wanu kwezi watukufu ngamwendeleyo ne video yangu hii tikahanzani mrongozeni ni wananyasi wa Komori walo Ulaya nano wa Komori wa kaulaya waja Komori na mrongozoni hii hali ikamwe ndo anza mwangalie na mfanye bila azalinge na mahamfukari ngebe kalelo tsamba ukana o ananyasi wa Komori wa kaulaya walo Komori eba inutsdo wakati abidi rijuhe ritsanganyihe riwane mbana sasa kweli ritowele kriminali lino ngeba nunyi wananyasi mwa kaulaya mwa Komori eba numtsoshindwa nema beja wanazijana ikawa takwajaka watimizi kume na mrambio wandu kaundo wala Ulaya waja Komori waja mangu wafanyu mashuhuri wangu wa haru makadiri ya mengo mitsana mimi nga mzamboba ya ukani wanyanyasi mno Ulaya
mwaja Komori wallahi nyide mlao hasara, wallahi nyide mlao hasara hahindri vanu kamna ujire maifuba ya ukanganyi Ulaya nga mjao Komori mjemo investise homalahoni hanyu hawo handuza nyu yonsuwa nate masula hayayo awakati jojuzisa yema na namba ukana wanama wa Komori waka Ulaya wajabanu ilazimu wahimebanu valiwe mafujari rihimeri wane nao hatari watowe hindi walo hasara ndanyi shawallah itindana yetsindami hana mnaje mjabanu mahamaha juzi haina mruha jahalola haina mruha behataka ho hahemru mshahari haina mruha behataka ho hao mpashi ya mwende zanyu ewe mwende zanyu mparo mwambiwa hindi mwambiwa ukale jeshi la Komori limenye mwahandu zanyu wamenye omwamala ikao ndo mwajanuo mrudi mtapala mwahawabili mhundu mbabiza zindu mrudi mrejeza ohandu zanyu niho ena mru ya lola o mahoa bili mrudi mparo mabale jeshi la Komori lirudini jalimenye lelo mja Komori haina mru hajafanya adanziro haina mru habe hatakalandani yenga mfikuru kale takalandani ilonga lijoka bakisha mwahanduzani ilo alijoja limenyewa nele jeshi la Komori eba tikairi ni wananyasi mlo Ulaya mbe hawa zetakazinu hunu mwangaliao muhanduzanyu eba tikaire kari himivanu ramwe japashia rihimi hadzima riwana nele kriminali linuri litowa banga muaminu kazi la muamana za hanyu ngazi joba kisha iyo diyo banu wanama wasa watuka unelewa efikire hangu hauka mimi sina hasara eulo hasara ndanyi mwatuma mwaja mwazibeho handuza nyu no hanyu zimenye wao nele jeshi la Komori yawe lazima rihimeri wanenizo nimsaidieni nimsaidieni mimi ngamjoshindani yeshi jesklav wallahi amjoshinda ni parsema jankudi honziani ninwe tinahufa amjoshinda ni unde shahula shalatsiwa haushaola nile wallahi tinahufa amjoshinda nrengembada rabanu haumbaleso ninjie barazani nlale hata botasi wallahi tinahufa hasibabu hindi ye mikrobu ilo harumensi yangu mimi nsina wakatenge uzima njo paro hungwa ni mikrobu nyinyi mwejabanu mtono majala pompi abo lazima mru akena mbahuuma lazima mru akena mbahuuma yabo mimi ikati jabanu ngambabuho wallahi yabo mimi ngamumshemezi zoni indemana nambao wanama wa Komori mjihundao mwaka ujungro Ulaya mwaja Komori kampukara adhirahima hasha na mboda yejo kaufaya hafa yejo kaukanamu ya kanamo baada aboze mwamala za hanyu zijobarikishi hazibakisho malahoni hanyu kakarja himarato wala kriminali linu embaye zimbinu yaboze mwamala za hanyu mwajanizo malahoni hanyu izo kazitina mradi ngamjopashia maudu
o shao mwisho kale jeshi la Komori lidebarko mijini hanyu litambaza zila mwamala mwajanizo yabo mundu faida hindi yabo shoma hunda hindi wananyasi mlo Ulaya yeba tikaire ngari himibanu riwana nele kriminali linu ramwe japashiria henye mamtongo jodo zamba kwezi watukufu wa Komori nga mrongozo opposition nyinde mwanzozi rizaezi na banu rahane janji ya rumale suala la opposition waya katikati wonesa yerohombi neniambi ilole mwana mkomori banu baundu ya wandu kao kwatsu hanza ridwe zamba akaya mwengo ni mobziro wareme Komori ya hatu zinuru hombi haukati mwone sani mfano wa mwandu engeza liwoi hakahanza unono kajajo menyelo pitali ya bamba ula mtsanga yaiteshonga shawa liho wei mwanadamu mwenza ruhombi ani gwa generali hatu so Komori wei mwanadamu mwenza ruhombi kajaka hanza elopitali laendelee ili tijodo fundwa ni sambi wae haono kaya lazima elopitali minje shonga no tijodo fundwa ni mru yabira banu na yabo mwengoni mobziro ni wandu ikaundo mrenga wensi ya hatu banu heni ya kazabwela saya ilazima ejo jabanu shaya kensi yalitsamie izo deza ulelansi izo deza hundansi shazinu pia inuru hombi ikawa ide yafanya yabo nsutimizi itijodo fundwa ni nemruola haukamdo mnikani mfano wakati ya Mwinyi Baraka yaka guverneri bwa Komori akaba nuzinu tare lazima rijebanu ridwe zamba hakari mwambia nukana siti wangu wa siasa simara hii aliwonesa utukivu ulua harumensi ya hatu halafu mwengo ni mobziro wakati ya Mwinyi Baraka yano guverneri haka usahilisha wana wa Komori wanazioni bahi Mwinyi Baraka hajafanya mpango hagiza kaiye hagiza na mikoba ani yode skoleri ya hoana wahe ema masikini watu ushinda bahe Mwinyi Baraka hakansi afikiri haukabanu rekazi la maji za Mwinyi Baraka ya detourne rekaka ja detourne shao muhimu faida ipari hani haruma wa Komori ojimlifu hao basi ba Komori Mwinyi Baraka haja hasibonsi harumwezi Hasani Hamadi haja ebo ya haja afanya yabo deja rumaya skoleri ila ileka wakati amesea examen wanazioni lazimu wabeshewa zekaiye wabeshewe mikoba sha embabeza kaya zaniso tolwa haruma miji antuka embabi ya tolwa zihisa guvernoma ya Hasani Hamadi haubandu ya hao wajawa mbainga rifanya oje boya kezinduzila zihisa ngabo nusuamba ukaya hula duwani ngabo kontineri mbili zilo yabo za kazagiziwa za haja halafu ngizo yabo na mwishaba wa Komori ya ukanabano si wandu wenza rohombi si wa Komori baada yabo wala wasi wala duwani wende wabuwezi la kontineri shao buweza kontineri wa parsa za kaye ne mikoba
ibali ya le foto la mwinyi vaya Sani Hamadi waone saukaya ketsu bidiri towezi nduzinu riwanike baibali ye shampasha mwinyi baraka vahe vakanu subhana wamba ukana wo na ritsahe otokola ribaye mafoto enusu waona sokana ribaye mafoto tujure tokola ngejo pulwa wanungu wa jojo kazinu mafoto ya mwinyi baraka na mwene roho mbi hamandi yo Hasani Hamadi wo mwinyi ya demande mbabi zakaye hizo ne mikoba zaka usahilisha o wanawahe masikini yabo mru hamada weka ubidu te mwinyi baraka kurwaji zakayezo bako mwari ne mikoba yombe se itwa siswa hobarini wallahi bila rasuli itwa siswa hobarini no itini kwa wana bebalale picha na mwinyi baraka vanu na keradhi baba no nti hatu inulitoka nti haru marohombi vanu ekangara bawo ze kweli na la muheri do benu waze kweli baada ya borijo panga yo mawu shekar jari kansivan harohombi nani yambi ekawetsi de wafanya yabo mintudunga za fikira zao ekawetsi de wapo wetsi de fanyo yabo mintindawe ekanja tende fikira yinu abo mintindai karikaradhi ondoka na baraka binti Tobia izo ni mwambia wani opposition na mkaradhi dingo si opposition wako mwuri amini ya ukaya mru wa siasa hana fenraro ufungwa ufuma ufuzu zabarindri ninyi wandu malideri politiki wa siasa mtsingo hanza mfuzu shanga mwanzo mmane bwana batina ufungwa batina ufuma tsanyinga mwonawo lelo ni opposition kali mwambiaoni ni wandu mwadohe yaba wale dona semba ezimbinu lelo mdaza yemdaza sababu indi muhafili hane majilisi muhafili hane makomba maele maude mashuhulia hise wakati ula mwandisa uhearu mwazarezo karjelewa ezingi ombi hai muhafili hana sakara mransi yensi nge jendao mransi yensi irengwa ni masovash irengwa ni masera halafunga mlindawe mashuhulia hise mche mwambe ukananga muhimao banu mwambenga mwanona ezimbi mkaradhi muhafili hana majilisi na makombe ya maele kabatsi hata mru opposition ya ile ukensi sayangamia shahafili hana maele na majilisi halafu maudu wanua pashie halafu katulado banu mjoka uhebanu mdobira mwamba ukana yensinge ndonai yenwi parondano mkaradhi dingo sisa babanu nti haki nti haki banu nyinga manzori mwanilieni rirengezi rimnikeni basi ngari mwambiaoni na mkaradhi dingo si bawana nyesi mabecha wakawajabanu woko ajakata mbesewa timizi 15 nyinyi mja mwabanga mwanona zali mja banunga nyikomori banu kwa maza barindi kwa mgwa jela badu wakati ya bidiri wane haukambalia wanariali ya ushinda rifanya nsumbili ya resistance hena mruya lemba hindu hena mruya ya undemba majiano zabari mtozi fanya konga sitayari shanga mdofanya mashuli ya hanyu halafu mtu mpashe mwenzanyu mrudi mwende mwake ula mdu ambago ngamu mbisawa walo ula mfanya mandamano haina mkeradhi baba no kaze kweli zija zendabozo ujitenga kamnojwa mje mkebanu ndobira mwarifanyisa sinema ya mizanseni ibanu nga mwanongwa naje yewanongwa nana la muhe wane yeulo muharana bwana la muhe pulili
shaka mnaujua mje mramene wandu mndwamba banunga mkozao banunga mwanona madiktatori alafu mjarumwe madiktatori alafu mdaza msiziduku maudu mje mrengeze voli mpashe mwenzanyu mrudi mwende mwake ule mndwamba azali diktatori wallahi arjumwa biyani wallahi arjumwa biyani ejoka ukoza ngujokoza yo problem yae shaka mnaujua mje mriramene singa sisi haumimi ngamine principe mimi na adunga ye principe yangu doke mwana mkomori ngukozo mwana mkomori katsuya nsheli yabidi mwanadamu ya lazimu ya nshi ngari yeshwa mazinyama yode principe yangu ye principe yangu roabira juzi roabira jana wallahi mtu jabanu njeni wadenosi na bebanuka mjali renda hindu wanuka mjane ndensi yatu hindu wanumda ndensi yatu nai kwa wakati unanje ndudini pushe walone nsi yatu zabaridi mwanzo mdirende amabano si watuana wahanyu hau si waruma wahanyu hau mfanya amabano si tele halafuka njine za telekomandi ngamkomandeo mba mwambanga mwanona zali na mwane naye hau kweli na mwane naye haukweli basi nga sitayari si wanduka ukaritutsa haezi si wanduka ukaritutsa hahazi wanu nyinyi mjilewe ukala nje banu nje ni kenzi ni mshemezi zeni ni mwanilieni no mitsi mndu nitsaho hazi mitsi mndu nanzo nomewa shanga mtsugwambe mwana mkomori ngukozo kaina ujokiririke banu bakezi ya kifujari yezimbi itsodorwa hitswa rikekari jondu warwalo hitswa eza jirindi eza ndisa hindi izo ndizo mruhamada minshemezao shamintsu shemeza ukana maudu bajezi arindengo hazini yotsidi honlio ntsutsa hemba hazi ya hezi joka huja yotsidi honlio mwana mkomori raia na tsoyeshi ya usalama yahundreze haki za hahe hau salama yahundre mahakama iyo diyo mimi nshemezao maudu ni maudu ezi inu mnyezi mgwabenze iroha vaja ezi nyindwa china miko mrujo porono naru mamlango jeheli ya ukanaka vatsiezi mru ya porono naru mamlango nane kanga mrendao na imi sujordini heba nuna mbeukana wanu waridaba wanu wenye wafikiro kwa wanu nga mshangaza omba harumensi inu mjamrengensi ya hatu mwifanya mashinu itrea mjamrengensi ya hatu mwifanya mabanu simesklavu ya hanyu Ebo ngegari mwambiao ni wandu mheo bang mjifahariyo ukanga mtiao pare nga muda ulopitale marufu wallahi nyiwa titi nyiwa bungufu nyitsi hindu nyitsi walezi wala nyitsi wabelizi nikamono haya hosubuti kweli mheba hanu amadabanu mdwebire mjifahariyo ukana nga mtao pare muda ulopitale marufu bade banando ngotsi nyipando wawenza shwanga kamfude wanu nyiko alaka mnyezi ngunyika mono haya na mtusana mwone haya mbabi vanu hundansi tsisitwazi hundansi tsimbanku hundansi inu hikma inu ankli zinu fikra nde heli ya hundansi shatsi dokari wangu waparwa malahoni haruma miji wangu wende watsinzwa nyama ya mbuzi wali hata wanenebe malomo malomo ya siyamade makalibane halafule lwari waja wa hebanu wakensa rumaziri Rais wa Indri kwezi watukufu
haukaza kifuba gambe hori salaba rijota fadhalisi wa komori dingo hirike na banki ili hozichwana rido jua ikale loba cha mwana mkomori haja hamba ngutendewe komori rimnika uaminifu yarende size na rijue mwanadamu wa iwa imru hindi mwanadamu wa hashindi hajimilikisha indi banule lobo mwanadamu hutsoza wana wararu hoda honi hapo owanao wararu wa ushindi warende ha madelenka warende ha mavura bange kwa tsubira hoda honi owana wararu halafule lokweli ngari humrumru hamandola ngujo vanu yajeru njilesi wa komori amberi mnike uaminifu yendese komori ekamtsono kana banunga si wajinga kweli ala kamnyezi Mungu si wanurengo ungwana wa hatu rinikeme jindu yanu vanu lelo mndu nafikiria ukana ewe mndu hindi we mndu ya zawana wararu owanao wararu washindi hawa nkadi hata wahunduze bakiza hao owanao wararu washindi wa somo hakana mna entreprise hafanya mwaha hashindi avance ewe mndubo mkomori wahunda 5 milio wenda Dubai wenda wahulana marchandise waja wafanya mezi 6 watu shinda wa ijere yewade mndu toko shinda urengensi wijere vanutsibure borangami yao vanutsibure boridhulumishi yao vanutsibure boridhulumi wao hoka kolile no mndu ngotsoporesa mndu halendro vanazi hazimbe mba hatale karavatine le koti yasubutaje mjinia jambe ukanaba nunga mvotewa eba nungo votewa bo mbebwi dabo londo eba ndabo wafanya eba ndabo ensia hapenu wayandi sadaba bike maudu ngojo ko itimizi anjema eba ndabo lonendi Kera dhidingo siba alakamye zingusi maraya wa komori zembuda zinu ngaritsingo karitsuli ndwari remambuda ngaritsingo ujire mambuda hamade filmu ya Hasani na Husaini ngaritsingo ujire ba haukakweli lelo do hunda mundu yewe mndu hindi go hundu mundu ulomanga katsujua emiji hatu ikansi ndio mingabi katsujua mabavu ya hatu yakansi namnaje katsujua emaraya wa komori ngwanshio namnaje harohamanga hajari ngonzo avotewa ebanu wengo votewa kwa kutsujua zetabuza he mwana mkomori kutsujua zetabuzi hundrao mwana mkomori ebanu wewe ngojo votiwa ngojo koshinda ubasa uhe maisha hindini ya he mwana mkomori haukaba mwanadamu ngebido yake harumaensi ya hae yarudi yafanye mbabi za maendeleo ya ushinda kweli emkomani era yemkomori yeleo kanasha emruola katina dhamana hashindi ahulu magari matanu hayani kama zoferi wafanyo hazi abo maudwe karim nikadhamana ambesengu toshinda ule magari mengo mitanu yarudiani ke wana zijana warudi wafanye hazi hizo ndizo abida bahari kensi irudofanya etude refikiri rekacha tsidotokaya mruha lendro vanazi hazimbile bobalamba neshehitwa haremembu bakoti hajambaringa mwanzo nivotewa eba nwengo votwa wendo eba nwengo votwa hadaraja hindi eba nwengo votwa sababu hindi hizo ndizo abada baha rikensi ridofikiri shakarna ujuwari hundre mundu utsujua zetabuza he komori utsujua zetabuza he mwana mkomori yabo mndu hamandu wekari rengensi rimnika ikamsona kaungondo yarisengamani nalikera dhiri rensi suala la kawai mwa mjini rensi suala la kana wai wahebavu rensi suala la koi mwanzani wangu aparo nsaidia
baba neka usaidia hizo sema ya porurenda shakuna ujua rendera asaidie mrika nguto jangamize nsi bari hapa rusaidia rali sumengo miraruka ukaupihema waha na rensa doka na baraka baiti tabia bati burewe nsi hatu choporo waswili bahanu wangwa ukana baraka rikensi mbabiri fikiri eba na nsi hatu de hali inu hatandi mahamengo minena minane zensi za ulimengo pia zipangayo zabarende nilitoshindo pangayo yele shawiri ngilo ndaku ikale shawiri ngalijawe heze zizijao zisasanye population si population na riransi wa uhara ribele wakana zezirabidi zidoja banu zidora ya population zidokana mastahi ne population shale nonga jujari wone malaba warengensi inu halafungwa fanyo ani watorizeo emaraia na banu nyido wanai nyido mafukara nyido tsihindu usoni mwe population ala kulli hadi ngekwezi watukufu wa Komori na rikera didingosi rirensi baba nuzembuda zinu ngarijiremao heina mrujo kamba nguja hajamba ngondo arumavoti rimuzi rijue programu mshinzi ya hae oyi haza wana wanga wana wa wandu hindi ebanu oyi hanza landu zahe yewe mrukao kutushinda wangalela landu zaho kutushinda wangalia ho haho ngojo kojajeru runikensi ngojo koshinda urangalenda ba karikaradhi ndo na baraka bainu mwengo ni mwesha tsongeza rifao banu mwengo ni mwesha tsongeza ritsotoka waswili mwengo ni mwesha tsongeza rajararengaza mbezinu razitendeza rizirwa witu aukatsi mwambia nukana wallahi ekakarja shindara wana nazali woi kartsuli ndavoti do wana nazali woi rimtowe aukatsi mwambia nukana nazali woi wa mfano wahe ngena mfano wa mbe ya mtuashenda emru na nambi owandu warenda zali hindu lelwazo ya lora isi wandu wangonda wandu wafungwa wandu wabambaya wandu warendo hindu shitso hindu wandu wao wakomshangiria ngao mijini kwa tina mbamrani kwa mbe ya mtuashenda yoeke na mrui haulio yeke na mruibo maji yoke na mruibo mahande heni wakati yambanga nzoi uhuwe yilazima uhuwe na mnabi eazali kajaka uheba nuhasambi yesambi ngenda kaja mtu apirizo ye depitali mwaji ngenda kaja mbambaza ye karihila ngenda yabda labdu Hassan ngendaho ani vanu asali wai unumfano wa mbe ya mtwashenda halafu kweli ngamuhumro mbabiza zana zijomba ari wakamanga waru subhanallah wanazijomba wakamanga hoka kweli izo wakauzona manga wajao Komori haungu wakawi hoshangiriye embaezi ya kifujarinu wambari kwela laka Mwenyezi Mungu azali ngupongayo yewa ndo ahundwa ni mabaya yewa ndo ufamfi yombi anuko ni nyika mono haya ngeba nunyinga nye Ulaya kabatsubu liyo maji shado mdutsambokana do tsorongo wambe kanatsionza imaginasi eniele yasihi lelo kweli mkubalukana ezinunge ende saonro bangari hulao bidola maji haralmengo mitano na 20 litri badi nyiwa bungufu badi nyiwa lanifu wa msubutu mhabanu harumwezerezo zino mjifahari banunyika mono haya badi nyiwa bungufu badi nyiwa lanifu subhanallah yetsido walo manga waonawo heli nsiziko henda
shakweli kwela la Mwenyezi Mungu wasubuto banu wahime banu wambe ukanale fujari linu ngalende saundu daba. Subhanallah. Kwezi watukufu wa Komori sijo mombani aminu kande Komori hatu wallahi hata wallahi kakar jahimara wananele fujari linu rali towa haraka rabe jajavoti wallahi arju karwa problem banu watu anda asira tsuparopashia tamwali shanyi nyinga mjourengaze bieza hani mwenzanyu Faransa mwende mwabakishai wata eni joka ufaya ya balwahe maiti ujabanu shasi del jodochi lwe maho maravuni enye kamrisikini ya sirilo banu sima masikini ritona mle ritona mfubi marisikinia beka de mbae zinu ngarijofa banu eko wandu wanuwa renge banu warudiwa kontinye enye ngamrirwa udaraki karnao msamihini nangari mwambia oni nyima dwa maana mwakanensi inu maruma kakar jashindara kawazimara wananele kriminali linu wabar jodori jare vunzazo nyumba za ani yaba sanga toka rudandaku borono ba rifao hun ko jokemba ezi nirudi irenge nsinu endelea shanga romba Mwenyezi Mungu mashababi wako Komori amini rikubaliane ukana wallahi ngari aminio na rile amini rikebazima rishinde riwanenele kriminali linu rilitowe beshamui sava beshamui tujoka mtovu adabu tujoka mjabari garjo kubaluke mui wai katina ze nafasi za ushinda arma makungumanyu kama stabu shomu himatike mjabari na ufudhuli na urwahitwa ngekwezi watukufu garjoka sabanu bam aminukana nsoka ubeha embabizari sala za hangu ni woneso wa kazi ni watukufu ni maranya wa Komori ebonge ngamumboshole ni maraba menji ni wandukao no makaudunga shepindi shangu shinu nano wajoshidunga banda banu ngamumboshole ni maraba menji na ushukuria owanama watukufu wa Haitian Libre de Komori watsina udiwaza habari za Komori watsina udiwaza ze media mbali na mbali kao dozi kwa henda mwendo zirengeze video zangu ili zitsambaza ili hena mwanamkomori elewa mbabi zira ai kaundo riloni zobanu rizito wao ewonge yabo ngamshukurio omji wa memba juu ya mitsamihuli watsinaudiwa ze mwanamsho hangu Maria Mahamada kawa rani paraba mshatsi mkompa telefoni Mwenyezi Mungu ajelekomba banu lio mwanamsho hangu Maria Mahamada ike rawe rezefami roa na hao watsina diwa za umji wa memba juu kamili Mwenyezi Mungu ajelekomba banu waliongo wanono watsina udiwa za umji wa hangu mtukufu mjamalifu nado mji wa Nsujini Ngome Mwenyezi Mungu ajelekomba banu waliongo wanono ebonge Mwenyezi Mungu ajelekomba ndu kaundo waluharuma imadzihiro ya lopitani mbali mbali rwalo bonzero walo mundani Mwenyezi Mungu yawanikeo nono warejea mwema kazi ya hao insha Allah wajenderike bazimarike na morke na wanono Mwenyezi Mungu yajenliwa ndu kaundo walo hopirizo Mwenyezi Mungu yajenlie warejea harumaze famiza hao bawo wanada Muhammad asikao lila jumbe ikao warende hulari parsami somo kao jumbe ikao karjaparo dekroje hanilo kao jumbe ikao karjaparo tukiwanilo kao jumbe ikao ila likoli universite haukasi wasaya si ujibiwa ikaribe wahula hauka sienda riparisa msomo wa nyumeni ikawa aminukanara nguna roha pirizo tifanya mezi minji ya alisa umwa wojokanasi wandu ikawa sianzari duenda likoli rendare resoma mbabi za nyumeni awende mano kakati kansi vanu njaparo kamuhara na pirizo haukamu aminuka ila likoli na mwendo nende na asome nrongo zinji na tuka uzijua na mwendo nende na one nrongo zinji ilinjo jujanje nrudinza mbevanu namna wandu wanshio namna minister publiki itreteo maprisonnier nai namna droit de l'homme warendawe maprisonnier nai ya mimi mndu amanda mekatsibe waula zo miujini kaufari haukanga mwendo nende na asome nrongo zinji na tuka uzijua haunga mwendo na asome nrongo zinji na kanazidiwaza ide mano kama mimi njaporo la prizo
Njaporora prizo mimi. Parce que ila likoli. Amwendo likoli parce que ule mnukana ujende ya remele goba. Engo Allah hata Allah. Billahi wa rasuli amwambio ni hadisi bakomwe. Engo prizo hula. Mrujua. Hende ya remele goba. Hademande. Ya ukanati johanza. Nendena afanye 10 jours. Hauti johanza nendena afanye mwezi. Ho prizo. Wallah hata Allah tijohenda. Mimi nsujo wando jina sha mimi tijohenda nende na remele gobe kabala mrujo utamba karatasi mrende afanye mempa mwezi mempa 20 jours au prison amjoka hoona tabu miho hangu hunu inu nyumba kurwabwe ilona ze materiali pia homoni ramshanara paya sha gojoka ula mwendo na pashe moto sha muta uo moto ula hauka mi usoma zinji ya lazimuni zijue njenzi za mbebana inde mano kanja poro kamuhara na ula hauka ilali koli ebonge watukufu wakazi wa Komori gamjon sami gamu mlahoni heze tosa za Kiislamu za hangu bumwambia nukana assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجونا أن وقت وسط سنكالك الموت الرئيسة. أحسنتوا زي جماعة يا سلامة. مرحبا منك.